mwanyibutse ibintu byaraye bibaye ku mugoroba niko mwanyibutse ibyaraye bibaye hariya kuri stade Amahoro. Niko abareyo munyibutse nibiki byaraye bibaye ajya ngo muzarwara Champions League binyuze mu zihe nzira ya demokarasi nubwo yabintambara ye ntibyashoboka yeye bega penalite z'umurabyo we ariko twibutse abareyo uwitwa Nzotanga uwitwa uramustari ngo ukina wahenya amapantaro harya ngo yitwa indesha abareyo munyibutse ngo ni Bakasha uwitwa Baka na Nzotanga ariko bashizemo penalite nziza we nk'izo ku mugabane w'i Burayi. Yewe Nzotanga we ntabwo ava kuri penalite ngo agende nk'ababandi bakameneye bagiye bakaja mu rubuga rwa penalite bakabona gutera penalite intambwe ebyiri ibirenge bibiri uva ku mupira utera mu izamu mbega penalite y'umurabyo we uwitwa Baka uwitwa Nzotanga bashizemo penalite zitarabaho hari Reyo yahise yiheba neza cyo kuza bareyo uwo muntu wabapfuye agasoni nuriya mwana ngo hajya ninde harya ngo ninde abareyo none se ibi noneho byo murabyegeka kuri ndera abareyo murabyegeka kuri inde kumutoza kubakinnyi ni kumusifuzi yewe we tubyegeke ku bafana b'abareyo pe abafana b'abareyo ntabwo bafanye neza iyo bafana neza yabayereyo yatsinze harya mu ndirimbere karirimbo kabareyo hari akaririmbo kadutse vuba ngo reyo ako karirimbo ndagashaka mukandirimbire sibyo mukandirimbire pe ariko abareyo mwagaragaje urwego rwo hasi ngo mwakubise imbere za Goromari yango yariye APR ibitego 5 ariko nkubwije ukuri ino shampiyona yo nitangira nta mureyo uzongera kugaragara hano muri stade ngari gufana ibintu Reyo Siporo bayikoreye ariko ikipe ya Police FC mwabantu mwe ifite umuzamu dore gupangurura penalite we yewe aho narindi umutima guri hejuru mu bice yewe data we cyamaza maneno wowe abareyo caze badushimishije kuri uriya mugoroba pe nabo nagira ibyishimo bimeze kuriya ngo bategereje gutwara shampiyona y'igihugu y'u Rwanda ngo shampiyona y'u Rwanda muzayikura pe abareyo mwanshimishije hajya buriya mwacuye amafaranga ngahe mubyegeke ku mutoza kabisa hari ingengo Francis nta mutoza ukurimo wowe nta mutoza ukurimo urava muri za Kiyovu bakwibye nguragera muri Reyo Siporo urakora arega muri Reyo nabashonje nta mafaranga bafite abareyo ntayo mubyegeke kuri simbabwiwe mubyegeke kuri hari ingingo Francis umutoza ngo ndafise pura Sekafa Kagame Cup yo pe warayibonye nta n'ubu ishaka kubigarukaho niyo pura ufise ndafise pura bro ndafise pura njiyewe hari ingingo Francis ndafise pura yewe data we ibitego penalties zo ku mugabane w'u Burayi apana kamaneno mwebwe abareyo mwebwe muri hasi cyane muracereretse mu bigore pe muracereretse umukino